غير مجال سلفية بابتي شيخنا غينا رشي بادا غرتي جرا نجارة موريجي بيتم نجارة موريجي بيتم نجارة موري برادة بيتم كلنا سلفيون نهندنو سلفي سبحان غابتي مجال سلفيا كان دين 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 الأنبياء صحاباني سلفي تابعيني دبر سلفي علماء تاني غرقدون توني سلفي نبيون كلنا سلفي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وبعد. أحبتي الكرام، الرانتنا سجنتا أداه سجنتا قبي نمني أكليك أبوها إرى برتو سنين كبدي إسني دفجرا إسيدا سنجت مرا سجنتا خنيا تكن هردفتن قبينين أنا رك بدي دفس قبي أدى الدمى غري وهابيادا مكا غري غرا بافتني مكا سنين دين كيستي أكا بؤا متى إساني دلدلو الأف ديما جرن إبسا فيديون كونيس إننيس غرين إساني سلفية وفنجا غرين أمو مال وفنجا وهابية وفنجا غرو أمو إسان هندينو بؤا متى ساني تفجج خدية مجرن ديني في ميتي ميوانا جايبه إساني التهرى أنس محمدي في أكو مثلا شيخ موسى سلولا خجانين garaagarummaa isaan qaban mee wajjin ilaalla. Dhageeffadhaa viidiyoo kana na wajjin akka jiru dhageeffadhaa mee isinis na wajjin. سبحان غابتي مجال سلفيا شيخنا رمسيتي هلكن البيان كان دين دين الأنبياء شيخنا كنا كاني حتى شيخنا رمسيتي جي خنافو nuti sheekan keenyaaf kaanee fidaa taanu goreen salafiyyaa sheekan arrabsitiyya Anas Muhammad salafiyyaa ni balaaleeffataa jechuudha. Isaan yoomuun dhageenyu jechaa jira akkuma isinis dhagaa jirtan meegaa akkuma san waan Muusaa Sululaa jiru wajjin ilaalla na hordofa waan inni jiru na wajjin ilaala. كلنا سلفيون نهندنو سلفي ولكن خان كجبان سلفي ما توجد ريفو أنس سلفية جيتي سلفية نبلالي فالنحباشي في سلفية جيتو جرامي أما مو شيخ موسى سلولا كلنا سلفيون جاء هندي كينياو سلفي لا جاء ميدوبا اسم دبي أكنا خنان يانا ما أقليق أبو مال جتمي دبري أكسمتي وي أجائب جينا أماس تخنر نما أجائبو إنو ماتو حلالي في حرام خيستي ولا بوداتو الجر يولا اللي فيديو موسى سلولا خنا واني نيجو ميدا كيف دانا وجين ولممتين يتاني والرجمان حرامي جو جرجان غنبو كسو جرات قابضر خوارجان جامي نمخي ساهو والرجئو جراجان ولما مخي نتاني والرجمان حرامي جو جرا جيتشو جرا غنبو كسو جراتن جابر جريسن غنادا جمماو بكسو جراتني أعوذ بالله هاي دبريغا أماس نما إنيون سن أغرسيسو ديما كان جمان حرامي جئ رغار فدتي علماء فتوى كان غوتي جمان حرامي جمان نما وان انتان رتي نما كاكاس يرود بلاش نما دراده برسا وان تهف حرامي خجوجرا ديبي إني وان براتي نما سرد ديبي سوتا فيديو برا خيستي مي نهردو فاماس وان أنا الشيخ أنوار يوسف جو دقيفة داماس علماء يمن الرا ورقرتي قطعا حرام جيتش لفخاي مقبل ابن هادي الوادي يو بيتي عالم قدا قرتي بي يمني محدث مقبل ابن هادي الوادي يعني رحمه الله
muhaddisul yaman jaaniin muhaddisa gartee allaamaa yamanii inni waan jeen qaxa'an yaman jimaan nu bira jira jimaan haraamii jeedite jimaan nu bira jira jimaan haraamii jeedidee je amma inni ulamaa eenyu ragaa godhate ulamaa'ii yaman ragaa godhate mee ulamaa'ii yaman tana akkuma san Sheekh Muusaa Sululaatiis ragaadhaaf fidechuu ta'a isiniin agarsiisa ammaas inninis waan jechuun ni ta'a mee ajaa'iba agaruu jirtan irraan tana na hordofa waan juu dhageeffadhaa yoggoosi ulamaan yaman akka jetteen warri ka shawkaanii faan jimaa kana warri ka shawkaanii qunceesaan nyaatammoo hiddasaan nyaatammoo baalasaan nyaatanii jaanii suudii wayi takka agarteere naan ulaana dirii jaaniin hin beeynuu jaaniin agartanii gaa Sacuudiin shawkaaniin faan meegaa waan mana keessa jiru abbaatu beeka jimaa kana muka isaan nyaatammoo hidda isaan nyaatanii jedhanii gaafannaan Sacuudiin naxnu laa nadrii jette jee nuti hin beeynu jechuudha nuti hin beeynu jetteenii Sacuudiin ammoo reefu Sheekh Anwaar Khajaamu maal jechuun jira mootiin Sacuudiidhaa fatwaa akkitti godhe muftiin Sacuudiidhaa jimaan haraam akka ta'e akkuma san sheekotiin jaraa hundinuu sheekotii wahabiyyaa hundinuu akka jimaan haraam ta'e Usaymiin faan jimaan akka haraam ta'e dubbatanii jiranii addeessanii jiranii jimaan haraamii jechuun jira meegaa isin ajaa'ibu diin kun wanni takka haraam taatee halaal ta'uu hin dandeessu yeruma takkatti garuu ammootu jimaan haraami jaa Anwaar Yuusuf Sheekh Muusaa Sululaa jimaan halaal jechuun jira hoggaan akkana juu arrabaaf isinitti fakkaatiin an haqa godhuudhaaf haqatti qubee laadhee laalaa wanni kun akkanaa jira jee nama isin sobuu isin agarsiisuudhaafin kana hundaa'u jaa viidiyoo kanarraa waan hubattan hedduutu jira jee ittiin abdadhaa chaanaala keenyallee sabskaraayib godhu hin dagatinaa akkuma san jara sarrallee tuqaadhaa wanni haareen hundi akka isin bira geessu ganaadhaa dogongora jarri kun qabu tokko tokkotti garaa shari'aatiin as finnee wajjiin ilaalu teenya waan kanarra fardii hunda mee garanumaan gara gaafii fi deebii jara kanaatitti isin ceesisa hordofa yaa Sheekh Muusaa su'aalaa meega Anas Muhammad akkana jaa salafiyyaani balaaleeffannaa firraa eenaa jechu jira ati hoo maal jettaan kullunaa salafiyyuun nu hundinuu salafi haya warra jimaan haraami je'uunoo maal jettaan wanni kas jaaniif waa lamarraa takkuma taati yookaan waan lamaan taati ifii isaaniitii jimaa kana qabaachuu dhabaas ni taati haya ammas gaafii biraatiin si qaba warra maqaa ulamaa'idhaatiin dubbatee jimaan haraamii jimaan hin tahuu hin barbaachisu dhoowwaadha warra juun saniinoo maal jettaan namni waa haaraam godhu huwa Allah namni waa halaal godhu huwa Allah nice ani kan haqa je'een haqumaan jaa tokkollee deeggaruudhaafi miti haqa deeggaruudhaafi malee mee waa hedduu qabdan gaa isin silaahuu waa hedduudhaan haraami jettanii mawlinilleen shirkiidha jettan dibbee dha'uun shirkiidha jettan tawassulli tabarrukni hundinuu shirkiidha jettanii yaaddan mee gaafii biraatiin sii qaba warri ahlu sunnati wal jamaadhaa hoggaanii fi mawluda godhuun ni jira dibbee dha'uun ni jirti jedhanii ragaa isinirratti gadhaaban akkam jettaniiti gaafa sodaa mootummaadhaatiif diin keessan sila haqa ta'ee haqaa'u miti sila haqa ta'ee namni diin hoggayyuu yeroo rakkootii fi balloon qabu yeroon aangoon qabnu dhimmi islaamaa keenyaa miti jettanii akkamitti
fudhachaa liqimsaa turtanmee akkam jechaa ni turtan warra mawludaatiin. marabbaa jenneetuma dibbee dhooynaaf mooludallee wajji goona dibbeellee wajji dhooyna harkallee dhooynaaf. Haya dugbo amma haramiga eegas booda amma harami moolonnis wanni hundinuu gaafa san dibbee dhawaa fi harka dhawaa fi turtanii ajaa'iba wallaahi. Mee kun duuba diinii kuni diinii mee diin yeroo dhimmi islaamaa aangoo teeqiisan ta'in akka feetetti haraamis qeebalijaa shirkis qeebalijaa hedduu nama dhibdi waa'een keeysan hoggaa rakkattan hoggaa waan gootan dhabdan hoggaanii fi ahlu sunnati wal jamaa maaliif balaaleeffattan maaliif suufiyyaa balaaleeffattan isiniin je'ame gaafa san akkam jechaa turtan. ahlu sunnati wal jamaa wal suufi. ahlu sunnati wal jamaa suufiidha. shayxaana wal geesse namni haqni dirree ta'a haqni ni beekama hanga feete haqarratti yoonii fi caakkaa waan hin taaneen irra guraa jettee haqa nin dhoysaa yaadde haqni hin dhokatu. Haqni dubbachuun ibsuun isaa haqa dirqamaas. Kanaaf taxziira isinirraa godhuun keenya nuti akka keeysanitti arra dhimmi islaamaa keenyaa miti jennee waan hin taane keeysatti kufuun hin jirtu nu bira. Nuti kalees gaafa dhimmi islaamaa suufiyyaatiis haqa san haquma jenna. Arraas isiniitu dhimma islaamaati jennee haqarraan gorru. Gonkumaahu islaaminaadha kun. Kuni dhimma diin keessatti qishnaa godhuun safaaxaan hin jirtu. Hin qoosinaa.